Mpunimpu we first one. Nti die di kan kra wo afinim se na ye 5th January nti die di kan wo afinim ni nso de ase obi anso ehwehwe so obetena se na oni nyame nso ebenya nkita ho nti ye hwehwe ye hyebere mu anopei wo Mpunimpu si atensem 31st night mukọ ye ne de ne motensem pa obi ani na asori tima esiso ene de wo sofo ka kire wo na baabi wo a wuti bia na afa de wo yam kra hyehye wo nti ye pese ye busam nsem ano pay opani amote yese na o ma afishia pay eye osofo pani a oda Glorious Word Ministry International no eye Bishop Bernard na Prophet Bernard Owusu Bempah o Bernard nkan ho Isaac Owusu Bempah bia minim na abo apopon me ma afishia pa Isaac Abraham ejadoba enti Isaac Owusu Bempah o ha ono na ye ne na Mpunimpu Papa mpacho fache mise saudi. Mpacho afisha pa. Afin kome tuye. Yehu wache. Mpacho mi oho. Ba dwunu no so ba. Sese mi nyini. Ye de nyame ase unyini eye gracefully. Ni nyina so ye. Na ya ba ide ni ebisa 31st night. Na sorry to say. Yo, we de mechia wo. Memo amoni adwuma. Oni UTV adwuma efo nyina. Ya papa despatch so me mana finshia pa one na dofo no mo bom ye adwuma e magana fo nyina so finshia pa no kre say 31st ye all night na 31st bia so hwe churches a Ghana nyina all night e John man Christopher nyina obi ani abre even nkrofo bi kro mo nkwa asore da 31st die o mo nyina akogu asore dem entubu sa me anyame adom yesu ya asore na sorry no ya 31st night ne yeti say ya wo de wo ho no komhye pie ho pa enya asem ketua na empembebre ne ya yente yehu na de besi ni sa afini mu no se BBC a esi Bishop Abeka say okan say besi nkrofo say ena ye den na wanka ena ya antie ena afi yesi awie no ena wo beje ho fans enti ene de 2018 yesterday bi afi a ye hyate de wo say ye no bom Mpunimpu ni ebusa say na no 31st night no na enkomhye ben ni pie go Glorious Word yo me da say say ye 31st all night no nyame kasai na me kan say nyame anu nyam say sa 31st all night ayana nyame kasa ema asofo ka o hwe o mo awurade form so de sa de ni fitin ase wo Ghana ha atina kwa Africa ni wiase baby a metima ka se nyame adom meka ho bi se nyame na medical meka se meka ho bi na afi so nyame kasai na afi bia no onyame won hwehwe papa ema enipa wate asefo asase so ena obronsam so won hwehwe bone ema nipa wate asefo asase so enti no nia eye niam bone a obronsam ne na pamfo ahyehyɛ a enye onyame yi kyerɛ ene na niam papa so anyame ahyehyɛ a eye a wo se batiasefo so no eno so nyame yi kyerɛ na ni nyina ade ba ko pɛ ene timi esolve ni nyina eye mpaebo de papa no wa mo ho mpa ya emma ena de enye no so obo ho mpa ya ensi if it's a God revealed to redeem enti ana nkrofo ta aka se na so fo no hye nkom se BBC adenti na ensi bibi nti na ensi e de se Jonah eko Nineveh se de bia meta aka no okoka se Erade se wa mom edaduasa so ma repente a obetori kuro na se enam omo bone na omo niam bi nti saa tam no hene na okuro monom no eyi na hentade egu fom eno de boto kata no ne mpanifo nyina na omo declare fasting na konchine Bible say emo ampo ya konchine bi for 3 days no nyame otisunu hu say o ma repente to say na wosenke ba omo so no enam odifo Jonah nkomhye no repentance ni prayer nti onyame yifiri omo so enti osay na ama eno nkyere se Jonah nkomhye na amem okay ahemfo ni tu na mo papa ntia abere bia na nkomhye nyina na empaibo etimi ekita no say ye papa empaibo na betimi ama komhye ni nyina bebem eye bone so empaibo tumi esi sa nkomhye bone na no ana say dru bibi so a wo betimi abompa but kianeke ebem
wabusa nyansa sempa we kire se woni modwuma woni nyansa enye enkomhye bia so na bon paya nyame sia no kwan ya enkomhye bi onomo a enhyehyeye mu ewo ho ti se Jesus Christ ni wuo na ya hyehya to ho enti eno asuafo no kase do Yesu nti e bon pai se onwu a san pai bo no nyame ontie efisa difo hye ho kom to ho eyo nyame hyehye se wode ne doba Yesu Kristo beba asase so am waba bewudi agini pankwa enam Adam ene Hawa mfunso obi nti ti now do bi kura Peter ka se aginkwan ya menka se bewu Yesu ka tense frimi so ko Satan wa choro se twase ni paba ni wu na de tosona so besan so re bi enti na enhyehyeye ti se Jesus ka se what is written is written enti san commission say obompa ya konchine se dan untumi enstopo sa enkomhye any Jesus ni wu no e bibi ti se wo nyame hyehye mu se oba bunu bi ene benyem na oba wu agenkwa eno sei obi bompa ye se dan untumi enstopo sa enkomhye no se die tibi wo nyame hyehye ya wa hyehye ato ho e ka nyame ade bo so ho a wo nyame hyehye free eternity ansa na oba tai enti no se obi kogina nchen ba bi ka se mesi sa enkomhye ano kwan a anya dwuma obeye dan ebebem eno no eye Mary a obewu Jesus Christ eno sa no na oba foforo bi eka se magin komhye yafa because mesusu me nyame doba enye yi de nyame de ama no eye Mary no wo ye fast no wanye fast no obompa wa mompa yo Mary no nyame ahyehye every eternity ansa na eba time so na be wagenkwa no Elizabeth ye den kuntimi wagenkwa no ne de obewo na ye John the Baptist te oniema bi wo hono ma enhyehye ye da ho a wo ya ho hwia enye yi ti sanu ti se 31st watch night ya si prophecies ya wo de ma ye ya wo bebubo so still wunya kan kire ti bebubo so bi a kire yi ebi wo ho a ye beka se no de nipa no beba be hu obebom paye wo kra wo betwa kwan kire ama no enso still le bebe ma na ye wo ade bi ho no mu a on se enipa sebe impredia san eduru bre bi a ayam hyehye kra atimi ema nipa sebe otiminya heart attack ana heart failure obi timi tiasem ehu obonse wa panic through panicking no otiminya heart attack okay enu nti no ade a eviu ye ho hwe a enye ye mpo no me mom de meka kiro se me enye awrade ni ne mo ho mpaye ba won kan kire ni se we die enye yi hardly se me meka se we die enye age niema bia etwa se saa no se ye ka no ye woniema bi wono mo a eti se yare bi e wasase su hanom a so woko hospital na doctor catch ro so sa yare ni bia eno kura te onkwa so ba se wan kan kiro so a ebekun ohun eno nti eduru bre bi a ye won sem bi ohonom a me feel so obeka kura o se de obesi adefe no obeka na wo de nensu bi abata ho sebe ya nipa na komentu na sebe ayam hyehye nhu anti kura no anhwe obetumi e de aye no ho bibi na sebe betumi akoso danger papa fe yemra kwesi adana na dwe no se don hwiri duo se mo de mo chepe bo wan nyina na mo ye ponko nti kwabena ntwibo si akon ye ntimi amfa ne live ya ponko awie no se afe na komhye no washa asesi o kwabena ye kura de ye dru fie mo che ye party be meet say na komhye no e ba ya na ejina musasa na e ba oso ye akoma na say how is it like nyame de no ene obronsam de no sunsuni ewum okay obronsam de no se ba nipa ne no ye kura ma hu se aba ba wo Jesus Christ de na simple sorry you kete ne nante otimbu sa se opesa wo ho to o se an o se ugidie no age nkwa okay it's so simple okay se erade yensenkyerene a simple Moses pajapoma no fa kire epokoko no so enya afi na Moses ebekurikuri abu amfuni atisa mfuturo dia pete ne ho asoso ni trinwi mu se dia de seka twetwetwa no ho o ye Elijah ne Baala konfo ya mala konfo de seka twetwa mo ma mo gya nyina from ho bai eso Elijah pagya ne sa energy free soro bai kire se wo nyame tumi no obronsam de no na ketekete kura papa ne unuanum bi minim ti na me pese de wo ho kanu no obi hono ma sorry me hye won kom hey sister me hu seje bi edi wachi me kan ncho me to aso
mukamunya dede na mo asore hye nkom dito bi betumi afra wo no agina ho 10 minutes 20 minutes ebi amaame abrewa bi wasi bu nkotodwe na obu nkotodwe na otwe na onamu na okoba enne nyame de me ye adwuma me cancel ma kyerɛ na wo pepa ne ho na ne ta wo mu fifire na wo togu nkrofo so ansa na wo be ka asɛm na waka ni nyina ya antics na say prophet no use nti ye nhunu sa simple said ye okay akwan bi so no esun bia ne dwumadie okay ye wadifo no bi ono mo dwumadie esronko okay ebinim so dwumadie aya na eba no ohyew so okay metimi a kyerɛw nyame asɛm amo ahunu odifo bi a sebe na oye Moses akwada a efe no Joshua omo ekɔ Jericho menim sɛ nyame nko betimi aka sɛ Joshua tiemu keke Jericho was bedwuregu but anya simple sa onyame kyerɛ no de wonye baabi asofo nyina baabi anwomtofo nyina omo fa trumpet omo ntwa walls no ho nhia for 7 times on say we shall say a delay time but so situation bia ne kwan nyame fa so solve okay we shall Elisha I catch say Jericho fo nsuo asɛe osman say yankonko fa apotohwea ne nchenemra adenti na wan panya ne sanka say nsuo masaw yare okay na apotohwea ne nchene no so ekofa bae na no so ti afeni ekofi akopa apotohwea ne nchena bansa enti no esu ebia ne sɛde ete ebi onomo a aya na eyentem so ebi so onomo na etekita Jesus bompa ma yarefo bi otwini gina nkyɛn ba bi tintasuo tu n'ani so ɛno ɔka kyɛn so nko ohuru n'ani so ɔbaa na Jesus busa ne so ohu ade ɔsemi hu nipa te sɛ nnuanua na kyɛ sɛ onya na yare sansi okay yewura Yesu kura oye nyame prekopɛ no ansa na ɔsa attach ne biem for the second time ansa na abrante ne kasa fedie mi hu ade but obi on Jesus kura attach no ɔse sorry you ketenante enti esu bia ne sania ni dwumadie ti anase esu situation bia ne kwan fa so solve enti untumi nkondemo prophet bi se bia wa frɛ nipa wa kyɛ nipa no ho dodo bia wa kyɛ because nyame bi breaki sunsun mu nwieye enti saa na edi dwumadie ne te obi so akora won frɛ ni megina nim ho wotina konyam saa na opagya won sa na awurade nsenkyere ne yɛ adwuma die nyame mpene se menka se mehyɛ nkom because nkom hyɛ ne nya odia but yete da bia bia omu mu bi no entinye me bi ase kakra but eno nkyerɛ sɛ yebetimi akondem wo mu obo no obeka se mehyɛ nkom but na enye se bi a ɔka gye no nyama ma no ho but enam sɛ me kasa o kasa fidie so adifo no bi tie me so yo adifo a men ka nkyerɛ bi sɛ ne me mehyɛ nkom de also ka ne so awurade bɛfa me so ayɛ ho nsɛnkyerɛ ne and awurade bɛfa me so ahyɛ nkom eno enye bɔne ba so ka se eneme hye nkom fi se nkom hye na nya odia kom hye ne ye odia de anka na ma ne hye obotom uduru obia ho anase obusuafo ufre obi a wo pe nasema na nko ahye no ba se si ame no te hayi se nyame amema hu ho asema mintumi hu no nka te mintumi nka se ne ma me hye nkom okay nkom hye ne bi ho a ye to ana nkom hye ye ton fi se bi ho a weti wo hye nkom na o se wo sika wo ho ba for ye sei mami senti ama ebinum adwem se anya se nkomhye no to da bi enkomhye de enkan ye nton na ye wo nyema bi ho no mo a o se nipa te ase ye frɛ bibi aforebo ye wade bi ho no mebeba mu a e wo nipa brabo ma gise nipa no ba afode metimi amount example say even your spiritual battles bi ho no ma apart from prayer no you have to do sacrifice edurubere bi na Israelfo ene Benjamin fo kwa kokontokwa na ntokwa no mu kwa kokono ene odifo share Israelfo no nkom ne se ombe defeat Benjamin fo ni easy into omonko na nyame de Benjamin fo na hye omonsa enti Israelfo ko nyina no mu depende nyame asem na waka ne so ene omu koye ena Benjamin fo no mum defeat wo mo na kyese de nyame kan na amem ana odifo na hye nkomtro dabi omusan baaya nyankopon san kasa fodifo no say this time de mokɔ amobedi nkunim omukoya na Benjamin fo na say defeat him for the second time afa Israel fo say na ntina nyame pa kasa kyerɛ bedi nkuni akɔkɔdi nkuguo de sɛ de sɛbe memfa ne sɛ yebrei mu na bia ɔsɔfo bi akɔhyɛ nkom sɛ bia bibi sɛ besi
na ensi obi abeka so odifo ne odifo trofo na so Israel fo ne nya gidie odifo no for the third time esa akọ no o man criticize odifo no so o hye nkoma mbem o man kasa ntia no o musa nya gidie sa akọ odifo ne ka kyerɛ mo sɛ mon san akọ na mo bedi nkunim na Israel fo mpanifo na hu sɛ dabi mo maye ma afɔre na ejutum sɛ se ba afɔre a okun ya ye ko ebedi nkunim amparo mo ba afɔde wie no mo kɔ no mo di nkunim oh enti nyanwanwa so odifo bi betimi afrɛw aka kyerɛ sɛ bia o problem na wo mu no Awurade demand afɔrebɔ bi afiri hɔ no ma wo ba Awurade bɛfa afɔrebɔ no so ebi odumpunu bi ama wo sa nyankopɔn otwabo ana sa afɔrebɔ de nka Paul sɛ obi ama sɛ de wosusu wɔ na komem ti sɛ de masusu ho na mani gye ho no eno nam de bema ba te bi wɔ hɔ a na watwabo e wo sɛ wo ma sei twia sei ye ni sei adenete sa maame in fact asma me kan enema mienu okay ye wo binum so no ma o ma take sa ne way for granted eno mu di bu nkrofo gi nkrofo sikadi enya da bia so na beba so obi ntua sika ansana ni problem I solved da bi ya wo bi ono ma opesu obu ju sikadi into obese da kritia de no aka cho se ba for de no atwabo da bi okay enya se bia ebi si trosemu te so Nyankopɔn pɛ so hyira Abraham no se Abraham ba for de ansan me hyira wo te se Isaac pɛ so hyira ne ba Esau wo se kɔ ne kokuma boa ne fa ba aduane ma me na me di wi ansan me hyira wo ada ntina wo hyira wo ba na pɛ so ba dia for the boy aduane bro na di wi ansan wo hyira no ba no nkyɛ sɛ sɛnti obi abɛfra na hyɛ ne nkombia na ba for de ɛna obi on mo trans sɛ ya obi obaba ne ni bia ba for de ya nya ne saa se ba for de kura se Abraham de ne kochi aboa beku no wan ka se kochi aboa fita bema a wotise bi ho no mo a se de obeka no oye so specific say nyame say wo problem we die agi se wo car na ekita wo no sa wo range no wo di safoa ne ma me wo sofo na metwi enti sa so sister me hu account mu say wo be 10,000 you move 5,000 for ba for ye e me nyankopon na me nto aso eno etimi si okay eno metimi a kyerɛ Bible mu ama wonu setimi si onyame ka kyerɛ Abraham sɛ fa wo ba Isaac ba for de ma me nyame ye specific nyame kura timi ka kyerɛ Abraham sɛ fa enwan dodo sei fa pigeons anase pigeons amro no ma dodo sei nyame timi ye specific enti anya nwa so bi beka sɛ me bo afɔde ana ye bɛbɔ afɔde obi wa hanom betwea $5,000 betwea $2,000 enya bone okay because unim de wo bedua no eno na wo betwa okay na ye nyina ye wo nhyiamu na se no ebinum obi kyen bi eso obi ane ne level onyankopɔn hwɛ nhyira de ahyira wo ena obe demand de biribi afiri wo adan oba kunafo yi Yesu ko gina afori buchi ahui na aka ne kapre ba ko pa wo ni bi e wo ne bank ni bi wo fie eso de to ofin bonum no eso awo eso binum de akakraka to mu ba Yesu anka kakraka fo de no ho asem ba ketewa bi no ba ne de to mu no eno so nyame ani because oni bi wo fie e ma Yesu ka say in fact obi aba fo de mu bia bo shekels e mu oduro ba obey ne kapre ba pe no de atum no nyame ani aso na ba bia be ka sempani bia be bo ba ne din enti se wuti ama me aforibo wo yi sebe eye ne a nyame de beto akoma so ba obi ono mo a owo de chen saa but enam say ne search adinti na wonte o ma sinti no obi won say onye but osofo no betimi aka tro say Awurade say fa BBC ba for de ma Awurade eti say Peter say nipa no so ebi an search adin no nte o ma sinti no osofo nso de ne nim dia na prophet so de ne nim dia aka ho o de aka prophecy no ho aka ho ekwan bi so no hwe Peter BBC trose mu Peter tena akonyam efre agidifo nyina se momra Awurade so obi ankoton na japade owo no mfa ho sika mra nsenka we die kakwan bi so enembre mpo sofo bi yesa anhwe a eho beba sem koton wa japade de owo fie mienu koton won sanse akoton ni nyina wan kase ton bi ne fa bra ena na ne Safiria eton mu de ne ska no dos because no mo yadefo sika we de dos chen ho mo matom ne mani nyina de nti we no ye be chem mienu ne mfa fanko ne yenya half onkonkro bufu yi ama onkonkro kunkum wo mo enti aforibotimi mo nyame kum nipa de a
That's a man, many can say they are for the body agro. Okay. Papa, prophecy no more, ma. I do why you we see one moon ye, papa, and also say a breaky. Cause a be on no more or can na a biakum, na car quentin fee. As I can't see mu, I incomplete. A be on no more so or the obecano na atwa fire home me. Me MCR ni ba ko say o da nani 3 days so finish now o say you Michelle comes our face say no waware bra you so 2 strong boys, 1 beautiful girl fe waware and o say o mpacho maware mawo e dey na man basa the thing say enipa no a o hye nkom no o ye nipa okay e na nyame honhom e na de ne ye adwuma eduru tam yo betimi aba honam a obeka bibia nyame nkae eno nche so yodi for trofo wo ye nipa ena eduru bre bi so a obeka de nyame aka che oseka ampa eyesa ampa me kai se situation bi city said you can ya nyame nipa kese bi a na dwumadie bi aso ofre papa bi ofre papa na okache papa ne se erade se men kan kire wo se oba be ware na oba no a wani di nachi a opeso ware no eye nyankopon e na ahyehye enu nti no se de tibia no oba be ware me pacho wutie ma me tofo pacho mi tie pa enti ofre papa na okan se papa ne ba be ware eno na papa na e confused na papa ne se nyame nipa sebe me ne me yere kura ne ba ha na me wo yere na wo ka se me ba be ware kire ma dwene kakra na nyame na me wo program na sibi enti bra papa ne kansa na fa so obia ye basa papa no so frɛ ne yere ampa na yere na abegina hoyi oso fu se edwade se wo ba be ware se eye bibi pa enti me kokoje microphone na me se muntie me papa ya ogina no me wo ye sofo na o se no kura ye sofo enam se enya hunam aware ena onyame ka na emom edwade be fa so abie ministry na wokɔ asoro Assemblies of God na upese o start one kasa ministry no I confused na edwade se ono na pese wo ye enti ye every say Bible de asafo no etoto ema ho ena odi Kristo Yesu tutu ekuno ho okay enti sofo na asema woka no onhye nkomtro aware na babe ware ne nyoba ne be ma ware na mom e ministry na den one kan it asa no wan hu ne yi ana sabe say ohu yi bare bia ne nkyerase no ena wan ntumi ankyerase yi enti ampa na sofia bunkutudwe ewu nipa ne nyina mu wose ya nokre na oye sofo Assemblies of God said sofo Bempah ka no okay sa tam na komase na mewo okay na in fact opeso starting ministry no I confused on say a solve sa situation no eno ntini ye won sem bi ono ma odifo bi hu no ba wo kire mu a wan twe ya wo be mistake prophecies na e ba sen eso said obi e mugina story dem ho a muko baby fufuro bie na mu ne na mu ana se mu ya mu kan sunsun wiase ha mu ya den na mu ko se sunsun wiase o obi ka so ko sunsun wiase a nyese bi o the plane ana car ena eko so can trust ma edifo ne ta kan se meti to Ezekiel o se Awurade nsa ba me so na Awurade fa me efre di sunsun mu okay wahu eti se Elisha e ka kire na kwada Gehazi se ebra udru Naaman nchen no na me honhom di wachi eso no oni ho bi yeah eso de Gehazi ye nyina no okani nyina kire Gehazi ntia ne pese wo se mu ya den na mu good meka na masi asem so ti se Jesus ehu na Natania no ka chen se bra wo ti achi dua na se na me hu wo okay eso tama na Natania ti achi dua na se na Jesus ni o okay enu ntino de tene se enye se bia odifo no e fa kwan bi so awura sunsun mu eyo nyame ene fa ne honhom di wura sunsun ko che ne sunsun mu niam afiri sama me honam ho honam ene sunsun ho sunsun okay enti so ye sunsun nipa a wo ye nyame nipa nyame kodan bibia di a kire sunsun on fa nipa dua we nko o yu sunsun no akwa kire o sa ade no okay enu ntino esi da bia obi okra trans as a man of God be ojina puppet to someone who call trans and no bump with me trans
transformers who who gyina baabi akwa se dae so obi ono awada ni nipadua da ho eso na dae sumu no onenam baabi ohun sa de no ete say Joseph eso dae na ni nipadua da ho bo so de won so ni nuanom ekekere ayuo ene de ani enim se wada ena aba nti na dwen na de din ye hu ana ye betimi ate ase but mo de na mu gina sorry dem mu ho na mo frɛ na mo kan before a wo beba no na nyame de wa kɔ sa sunsun wi ase wo mpa bobre mu ana se wo gina wo na ena se de yo mo kan nyame bie wani a omo maka de hu na sorry dem wo ye baby foforo ye baby a obi otimi ka makopie wu krom no waka wu kro na kyerɛ mi gina doorway ya no yellow curtains blue curtains ni honum ne asem Bible so kra wo honam mu no onti sunsumu niema seda 1 Corinthians chapter 2 okra wo honam mu no sunsumu niema onti ase da ensema okay sunsumu niema okay enti ne nkyira ase no agisi teki brepa na ebetimi akyerɛ wase de tene se me Owusu Bempah ya wona me ka say na me hu me dwumadi me de me de example at times no ofia nyame timi kasa kyerɛ wo okay so obi baba asɔre dem ho the problem what they buy way and a word of knowledge into be gina so dem man ma oka se me baba na urade kasa kyem so obi baba ha e bia frau akosua frempoma o problem e say brane mo mpa ya ma and no you different and e bi so on ma wo gina so dem ho no na onyame abie wani na o kyerɛ ne ma na me de ne say na me hu no se me gina nipa nanimu a nyame bie me ne ma me hu ade ne te se de obi ehwɛ sabi TV okay ohun sa ena me san so te okay ti na nyame fam so timi bonkrofo din no ohun ena me dwumadie no bre nyame frɛ me fofora ena start ye okay ma nkosua e wo sofo pani bia na ase sofo pani amene nante e fe ne sofo Bishop Kwampoku ena sofo pani ba ko so school time ona na eye leader e fe ne Edward Kwamfodwo okay ohun na omu nyina di adanse se e bra nyame frɛ me no na sa de ne ka ho dada nimdie na me hia ti Bishop Kwampoku ene sofo Victor se ne mo omo kyerɛ me nimdie efa so hu na de a se de also present no bisa ma me first ba na me de ne de nyame anim na anoden ba na em se nimdie na me ni okay eno no mitimi frɛ wo metimi aka ho nsem pempempe de o se mi gya nanka me ba nko a wonche na me no kasa wa asomo no ni nyina na me ka ne pempempe ena na de hye matari ase nyina mutumi ka eno nyina na e ka ba eduru baabi no ena me hu se dabi manya nimdie ade no so wo ye ni nyina no na wo mature wom okay wo ye nyina na wo mature wom enti na se me hu no difo bi na o hye nkom na ne nkom hye a o hye no eye ade a look like maturity ni ma me condemn no because oba ebe kakra no ono abi mu se me hye na metimi a kyere no na me hu ne ma bi ani so papa enkom hye no mu hye wi a mo kai ana mo refi on kai de waka enya ni nyina na abekai but ebi so ma abekai okay enye won kom hye wo hye ne 31st night ne na ye 39 minutes nti ye mana ye easy na ya bo ebi na wati ebi na hwefo so ati ebi na fe yasen ato aso nti ye nhwemra me das Or this nation is going to leave a memorial on earth that this nation will forever remember him. Thus, saith the Lord. 2018. So in 2018 is a year of blessing. Secondly, when your mind now, this is a prophecy concerning the world. Now, when I was getting ready, God opened my eyes. So I called Reverend Nana to write these things. Now, this is a prophecy that I want everybody to get serious about and pray fervently about. The Lord said to me that if we do not pray, this thing is going to happen. But if we pray,
angels of God will fight for the world. This is what I saw. I saw an eagle. And I saw 12 stars on the head of this eagle. And I saw that the eagle was in a battle. And the eagle was fighting against a dragon which has many heads. I saw an eagle. And there are 12 stars on the head of this eagle. Now this eagle was contending or fighting against a dragon that had many heads. Now the battle became strong and intense. Now I saw that the eagle was bleeding. But until victory. Yet the eagle was crying out and saying victory. Victory. No chance now I looked and I saw again that the dragon that had many heads was damaged. But the tail of the dragon destroyed many things. But the strength in the head of the dragon was crushed. This is prophecy in a proverbial language. That's right. And who will uncode this prophecy? Daniel saw a vision in a prophetic realm. And he lacked understanding. And so God sent him into Gabriel. And it is Gabriel that brought interpretation and understanding. When I saw this, during my preparation, Enti we also for Owusu Bempah e wo 31st night no ase. Also for we wa we see ya bebu enti na e de nkomhwe no. So read Hosea chapter 12 verse 10. Onyankopon se duru bre bia mekasa bebuom kire menko adifo. Okay. Na entrase wo ho san komhwe we. Ye pese ete. Okay. Sa okode na mehu no. Eye America for. Okay. O ma shenso de. Ensonoma makomako dumie no eye Israel. Okay. 12 tribes of Israel. Okay. Sa otwease na mehu no enso so eye enkrofo bi. Enkrofo man ya do mo de omom. Say bia wo ba wa kire nti we so kire ye. The American says san krofo men fan say sebe Palestinians ne sa me pese me mention names no. Oh papa then afi wo man komo ya ye de amayi. Wo ba no wa kire nsuma dumienu eye Israel. Okode America for ashensu de yehu ayehu. Nti de ka ho no otwease no. It say yenuanom sebe nkramofo. Okay. Nkrunkru bi. Okay. Ene nkrunkru fufuru bi. Okay. Ka ho abeka omo ho abom. Okay. Afi yanhwe ya America. Nese amaya. Okay. Yanhwe ya America for Israel. Any America be team up for battle against another nations. Enu na nkrofo eya omo no wo problem. Ebi se wo hye nkom na eya ade a esi dada nti nkamba be se papa na paper ya na ekita wi watwera na you know wu dwan se dem di kan bisa enu na nyame wunya word of knowledge. Efi se bi mo se wo hye nkom se sa anye se ye be ye se nti che sa anye obe ma ade no so oba anye mo obviously definitely wan wo obe ma America nkrofo nim se afi no be ko na wie ya wo mo si o ye be recognize the city of Jerusalem say no na ye capital of Israel. Ade no so ye se na ntisa nti already na wo mo actually am ni Palestinian for na nkasa anye fine dada ebiem America kro ya tese oni North Korea papa yi mu ono na dwene nye
or say you know weapon no ne button down the office or press so pay Donald Trump when you range mo into be a follow news be any so dear wo kan me kura me ni hum ya se no e normal enya normal enye normal ba kokra sansemi social Clinton time no o make comment be for asade no na sa president here otwa mu yi Bush ono so make comment for ho and Obama so make comment for ho and esenka normal a kabana de osenka ntokwa si dadaada na Trump so ababe kasa fa ho na so obehwe says ade no ebebem we nkyere sentokwa asi we ntimi nkyere senti ntokwa besi na sentokwa so ansi e ete se de obi yare na ya hye no nkom se obewu manka se nipa na yare na the situation nti no ahye de kwhye no nkom se obewu because onye obi o yare yemu di no owu okay obi okra onyare so otimi wu okay enti yemfa ya dwene entoto nyame asem ho enti de Trump ye ne de ekoso ni Korea ho ade enti nyame kasa kire me no menka sankrofo be criticize enti ma menka emia mo ho mpaye ya mo ho mpaye a ebesi okay enti no yenhwe physical things enka say ye de prophesy mimi obi kura obi oni mi bia nim say mi follow niema sa onse be ba kura pipa bi kutan busansa na pipa yi kura da ben pipa me ba so me type bi a me sa wiase niema no nkrofo steady hwan me nya that type I don't watch TV. Oh, me share TV. Okay. But TV kura no. Ana nya da bia na me hwe. Okay. Ana we kura na nchen, maame. Wo hwe de ekoso yi a, obi apese peace eba wo. Obi apese asomdwe ba. Enu nti no ntimi nka se Trump akase Jerusalem. Eno se capitals eyini ba. Na nkremofo nso omompene. Enti me kohwe so ahye nkom se ntokwa besi. Ana ade enwanwa so ne se nyame otesoro no de yen adwene nya no no odwene o nyame nim sasa ne ma wei obi beka se na nya ase de ebobọ bani nti no sofo no ka sa nyame ono onwene sa de nyame beka kire o se ka no o se o ka nti papa we sa no America for be de atena o ma bo ho mpai tokure mu a ihye ni baby America we sa enkom hye wei unse na se social media ekọ akiri yeah ena nyame adom yeso yakasa eduru akiri kakra okay me gitumpa se de me kan ye no ana de sie nyame nkwa na nyame na me so aka ba all miss empaibo ebekoso ena de no esia affect America nkoa no krani say Archbishop ne paper na me kita na wo kan ye the publisher eba nene nansa the publisher ka say Archbishop His Eminence Bishop Nicholas Duncan Williams cry and so my but ono ne de no o say America and North Korea and e be kokum on say wo de ne ye America any other states and omo be ko and America ni Israel one side and other states and so one side but we ne de America and North Korea bibia start free baby okay Archbishop de no hu ye no no kura wa hu oh enti no se be kasa Archbishop bia de ekoso enti no say da kansa da bi enyame na ekira me ko me ginidi so enyame ni pakase okay ebetumi asi said the Archbishop kan say amompa a North Korea but best start free baby and na North Korea for so de omu ababe boom I see oh ade bia no etese utu kwan utiki one step ansa ade bia ni hono mo a bibia ankoka no a enye bibi okay ebetimi afaso say Jerusalem ene mfanse Israel ne me fanse sa Palestinians issue betimi Africa ama North Korea do mu baba bejim obonse nkronkro bi support America ne bi support we na fa kwakoye world war enunti na wo hye nkom say third world war be ba na o se bompaye mum o se bompaye because sa de no so ekoso no obi onim scripture bi anim say a fulfill prophecy na sa de no so happy a na Kristo ni maye no aben na se Kristo beba ntokwa besi ewiase mu I see afi enu apani international year prophecy a wo de ma sa da na na sa da no specifically no eno pa any prophecy a
eba but I believe say bi keka ho anti na me beba me yemra fie na bebre ehwe ya na wo mane nka Ghana de ne yenti nti fie ni fie Ghana de ina ebae Ghana de bae ene se ye mampani nana adodan kwakufu ado anyame ayi na ma oman Ghana ene ni ministers be kosoa nanti nyame kwan so akosoa de omu ho ato awurade so a 2018 nyame befa nana adodan kwakufu ado so ama niema yeye edrum pempenso bi a Ghana fo be hu sampa Ghana konanim echen na no bi ene brebi atwam okay na answer na no people na kita me na the publisher no eno na wodi aba pastors disagree over 2018 prophecies wo mfoni na di kan na archbishop his eminence Duncan Williams de to aso na prophet Badukobi wono so na de to aso yese wo se emu beyeye no Bishop Prophet Badukobi na Prophet Badukobi de say emu beye din na yes strikes in demonstrations pa ebeba no enkonkoye fediagro na papa ne enso ka se debi enye sa na ade ne tie wonu so huni say in the spiritual realms no Ghana mu beye din ti ai so mo mienu si mu beye din wo pe na hu si mu beye mre ti ai sa na nkrofo obisa say na ya nyame kanoa mo kind of differently sano we concerning one nation at on my back na but different we say mu be yemre we nso say be din mame nkansem bi nkyerɛw men condemn obi a prophecy okay but the ten say so wotie me prophecy na kokobo bi ba ho tie ne yewu se man pani na adodan kwakufu ado so be koso said the odo awurade no a ye nyina ye nim no mi say die minim obi anim ame nko ade minim se na nado odo awurade pa no odo ne man Ghana papa media no me no amam penifo ma betra Ghana konya so o ka che me say me choose o ma o mu do mo man pa enye sikanti no betra Ghana konya so a metumi appoint na nado pa okay although ebinum so ka ho but metumi appoint na nado pa ya man peni na nado yo bi a men kasa ma no but minim no makada na no bi oni me din komo kan sem bi o say na ono baby a waduri e de na ohwehwe yo ohwehwe aya ade ba akopɛ se nyame be fa no so ama man Ghana fa no to ma papa efra papa no wakoma papa pa ma man na de tene se men condemn asofo no nkom hye na o ma hye no te said the sofo Badukobi kan afi bia demonstration de esi why amamu na demonstration ensi o Ghana ha enti eno no ade a etesa na so hwe a Bible say wiase ekona wie ye bremu oden beba enti me ka no kra kiro sa asase so nation bi e complain se niam ayeden anya Ghana nko a eno nti no so bi ka se Ghana ba ye den na Ghana hwe nkoso yie a me ni nipa na nya adwene ekwan bi so no because Bible prophecy Jesus Christ nanka se bi na num kan ye no wo se wiase ba ye den but at least o man penny bi te se na nado dan kwakufu ado ene na pamfo timi nante nyame kwa so se de omu do nyame nam nyame kwa so yi hwe papa yi be di Ghana konya so yi Thanksgiving service akoso Sunday ebiem esan akoso was it the battle is the loss arentina papa ni bibia kwa nyame ohun enti no so bekoso saa dia na ni ministers no susu be di nukure enya papa na kuma papa ni bia me say maame momo date nti ho nyankopon ena omu nipa yodefo obradwuma mfa hwenka ho onyame ebe hira oman ama oman aduru ba bia amanihu na fa mu afi atwam no ye behu sensonsone aba although enya te say heaven na enso so Ghana fo behu say papa na bone homoden na nyame de aduru ba bia eye sen na anu bi de atwa mu okay maybe say na mama de di kan ni say wo se so obi ka se Ghana be de awoni nipa na nya adwen eye nkomhye anase eye adwenkyere etosu biem obi so tenche obeka say mampani de wo no wo soft spot ma no enti eye nkomhye na wo hya anase nima wonim no ehunhunu mu
na wo de hye because every bi atwa mu no what di kan ka say mampani dada Mahama de nyame nsa fi ni so ama nkrofo kra te asese bi a wo mpena so so enye se mpena sem ba de nyame kaaye e na wo ka na nado nso de wo free tete eno waka so obedi mampani ewi ase so bi enu ode ne sa che ne kura se kwan enti enipa wo ahye ne honkom so obedi mampani de obviously enya ade a oti akonwa so a obekasa ho kire beba me da se men condemn asofo mu ka se Ghana be yedin. I'm not condemning them. Archbishop Asmo can men condemn on da enu nti na me quote scripture bi any assembly Jesus Christ kan no I think say Matthew chapter 24 Jesus kasa no kan say brani kwa wie ya ana wiase kwa wie ya ebre mu odin beba enti Jesus aka asem to hono ma menyi ntu so difo bia betima ba be kasa wiase be yemre wiase be de ana wiase be kama pa esa na you are going against the will of God and the purpose of our Lord enu nti na make say men condemn say wiase ti na make say nya Ghana kwa na yedin America fo complain ba bia complain ho even baby kro feel senka ho de enka ho ye pa no say complain koso enti ya de a eye Bible prophecy a for feeling ye nyame hyehyɛ na ka ho bi obo ade no ka ho bi enti me so bi ka se Ghana be den pa ekwan bi so no men condemn ne da because ade nyame kra aka Jesus aka to but me pese me kire ne se anya se me donanado echen obi a nyame anim ni me penasem ba anya se sabe na mamu onkoyi a na me support no ne ministers awayi wo mo no so obi ye bribi na nya ne Owusu Bempah metuka akọ office akọka kire ne se wo hai enkoyi yero ho bo homoden se wantie na waye kokotako na opese sabe oye bibi ema egu na nado amamu ho fi na ema affect Ghana na affect the onyame aka me Owusu Bempah meba out aba be kasa enna nkrofo be kasa o pe kasa but 2017 antisa wo be kan share with all the happenings ade bia ni honomo a ne mfitiase ya hogono o man pani bia no obetena Ghana konwa so a first year otimi ma Ghana eye pepepe obi abetena Ghana konwa so ne first year o struggle first year no de toto niema me nimdie kakra nimfa amamu ho no enti ya na do betena Ghana konwa so no mo se mante mene no sabe no ototo niema ena ade so se na oye ni ya edin ade no nanya se bi obeto gold ana obeto mana ena obetete ahye yenum oba beto obre epinisie ni abenindie enti papa no kura no wo ya ade ye beniti ye bubu no tot because na won kom hye ne doso ebi nso wo se footballer bi e wo se wo hwe yie ena popular musician bi e wo se ono so hwe yie won hwe yie sese because won hwe yie de emu eso dudu no kura se nyame fa me so kan sa asem no se onwumtofo kesie bi enye ketwa me ka kesie pa bi Ghana nyina nim no na Ghana fo nyina gina tom afi osempa bokoso antese obehwere ne nkwa woni maame ade a ye mede e wo asemi hu ne se nyame ada na di akere enti ebetimi abom paye na se yo nyame pa onyame besia no kwan na footballer kesie bi so no so e no kre enti no sa na nyame kan kesie bi anase o ma wudin no but wadwuma yemuni se de o kan na adesua wonya ntina wo mfa din ne ntudwa edi no de minyan but enye ba ko pempo because me dia minyan na ebe miensa eni ade na wo ka kesie bi eni aka kesefo bi mu me ka kesie bi kire se ba ko bi de ende be wo so Ghana che mienu de na o ma wudi no atenti na wo nko nipa no na wo nka nkyere na wo ma wo ma no mrantie bebre no mo ne wabe wo nsuma bi na wo mo mfre ne ma ye betu ho na mo pa ye ye ho adwuma pa so ise sa nipa na minim no ena enya me pese bibi sa beto no enti ye betu ho na mo pa no kureni wo de bonede tutu onom me Owusu Bempah me hye Nyankopon ebo se me mebo mode ehu ba bia nipa no ewo mesoma me wone number kra me frɛ no na me na kasa wo ka wa sorry dem maame eduru bre bia ugina hwa na wote okay na tisu saka wontimi nka se nyame me nka be ko minim no even so wo study me prophecies na
me nyame fam so hyen komfa amanyokuo mienu ho ma ankasa ba ko minim no ntimi nka me kan ba me kana bebuom ye bebo eno ewo ho ye bebo eno na ankra de na eja personalities ni de eno na ye hwe wo kan se ye mompa ye ma Ghana Police Service ena fe da ubo adwuma kuo bi enso ewo nkran ha eno so de eno te say eno so de eno metu ho anamo fi se minim wo kan de ye ba ne say me kan ne say radio station kese bi o Ghana afi emunipa titru bi woma obehwere ne nkwa na enye baby baako so enye radio station baako ene munipa kugu dem obehwere ne nkwa unim mistakes aya na centrofo ni bi sebe momfa nche me moye ne se enkom sese ba aya na brebia no motaka asem bi se na sese de tibia fi bia de o se nipa wu enkana na mabisa se fraternity bia babia nipa ku wo no ka se wo tibia nipa be nkrofo ye se nipa wu na school mpani fo se he fa na nipa dudu ahia e bi mfi fine enipa wu ba nya wo bia na o se nipa wu wo hini zikaya odifo za ko hye no nkom nti onwuda obewu adenti no odifo no ko hye no nkom se nyame se o ba bewu ema wo hini tu hwana mo anyankopon yi owuo ni firi no so e di 15 years kan ni fie ho ba so owi at the end of the day owi enti no untimi nka se nipa na bewu enti da se bu obi bewu enti no ye nua kaba menka Ghana for ya ye nya na nka otiase bia anka nkomhye bi bai ena nka na motuo bai anka waangu ye wo ewu bi on mani kwa se nipa wu enti no mo bi nka se na se kuo bia mu de o se nipa wu nti nyame kasa kire se obi bewu amenka so da se bu nipa bewu da bi maame ete se de meye medwuma na nyame akasa kire me se asomasi wo ba bewu nti bompa ya man ne wu mfiri ne so wasem se me ka kire nyankopon so nipa ba o me so bewu nti enya hwe da bi okay obi ono ma enkwani mfia nyame de ama no no enyamri teni kwan so wu enu so nyame ka kire uhu ye se radio station asemasi ana obenten ai minim ese obetumi akọ metimi akọ ba to se me di tudwa ebia se me di tudwa woni me ye discussion wo hu yi man fa tudwa se nka ho ase ye ka ho ase me ye so se radio stations bi nti o ma sha se ebe yo manjene se da bi de papa yi kan nyame anim ni so ba na obeka bibia mamu me mfa ni agro okay because someone can be ne inipa na beti nti efi kwesi ada mfa joada holiday ukwada bepemene obi afre o radio station bi afre se papa ye pacho ye pese ye be hu ana eni ubebon komo ana bibi ebi no mafrefre me batanyo omo kra o ma de ne ye omo akra de omo enfre me omo mafrefre me kra de nyo omo oh I see ai na me ne enkrofo be din komo even ya pokra me ne mo mu bi be din komo ansa na mako ewa ha mo bo am ho gaga emimranti ya no say me sound man digital say wo say no obeje nkomhye prince say why ready na o kan Ghana Police Service so die I no kra me kan afi o se bompa ma Ghana Police me kan Ghana yawo Ghana Police pani bi me ne obi din komo ka che ne say me be say me meet sa nipa na ntisa obehwere ne nkwa ekwan ama me ne nhia na ohwere ne nkwa wo pani pa na afisu pani pa anya nkwala police adwuma na sebi o police mo no afi ewu be kokoso na wo se bompa na esi saade na so mo adwuma ne dey risky ana maame adwuma bi risky o adwuma kura risky because baby a wuti nyame mfasa ama anything can happen enkrofo a omo ekọ sa America for dan ye twirigu yi se no omo enyina akono se no omo nyina baby a wo ekoso omo to omo office but ewu to a omo ti ewu de wontimi nka se what be producer what say o see radio station da ye TV station ti ye ka oh Debbie ni nyina ka ho bi me fa ne se Mr. Media. Okay, radio station say sister ya see TV station. Ni nyina ka ho bi. Okay, ena papa edi ebiem ena ebae. Eni am ebae ma me edoso. Edoso pa. Me fi se bre no. Tell us san kwa asante mantem san kwa share san kom ni biemo. Ai, e ho no so still da so ho ewuo.
na last year there no say 2 years there ni nyamba mu na abam na foforo sen aba oh abam ene wa mompa ya mam aha say media meka na ama ho kwanse ya mompa ma na no be bompa ene am bi say because ebi o ti bi ka say oye ni papani titiro ena say titiro sa omo titiro for no omo no so ti say ebi a oye ohene oye MP ana oye mampani won say eye mako ti eye easy say ubehu say asumesi ene menko ho na menko kan kire no ti de waka wie say me kana ho nkomodi aba no I don't know ya won ko nipa na so na wo schedule ye tight de tene say ye won krofo bi ono mo a omu gidie no ma me no de no difference wo me kai opani bi organa ha erade kasa kire me say ya mompa ya obi free ye tuana mo ko senke kwa ko hu ne krofo wo ma ye kwan okay esi enti saade no ayemia enti no me mom de nyame ni nipa nim ni me kokumase okay na me kokumase amebo modern se me ni mpanifo bi behia okay omma me kwan so a me so de metumi bia meye se ma fato me ho se sa na meye nti nsem bi okra 31st man kan nyina e de se nyame kasa kire me se ex president bi wife bewu Ghana ha afimu ya mompa ya ebesi ex president enya sitting president o ex president that da bi yire ya mompa ya afi obi frim Ghana fo nyina so beti enya baako e be more than one kra asofo na say de won yes ano me kra na me ne nkofo adwan e baako na wa ma confuse ai basa confusion ade ye wo ex president ye wo say miensa na nine amefa say wo nine nti say wo nine a wo say enya baako e be ye say e be mienu kra but empire betimi asi ano kwan because God revealed to redeem and no na nkofo say o hyenkoma no jump mato ho say si a yes obeka say empire bo no ntia na de sisi ye no so nanti what to ho na mo na say de wo kasa afide we are the moving prophet no afi na wo ba beko ye betu ho na mo pa okay ye be bompaye esoso na nyame adom me wo group bi a prophecies ba omo ye ho adwuma mpae bonko a obeba me fie na eja dem den mpae bo den tinya se bia milk ne di suebre om nyame shira entinya se bia ye kan saa kekani ajai me kai am se afibi na etene Ghana nyina na metise media for taka sai omo hye nkoma na omo ede mpoma to ho sese ya mompa ya na me catch me intercessor this year prophecy mumi enya mpa bobo ma me for the first 6 months na me nyina sisi ade no so for yes na wutie nipa no parliament for e hon kom hye ba so be omu wuwu ya ma obi kura hye ne dem sebe yekukuku no afei unim die see no na wokan yeah unim die see I believe say either 2017 or 2016 die see ya ne say Erade farm so hye kom say plane be crash yo Kotoka International Airport me hon ma na me nya call say plane bi epese lande a me nkrofo bi adwuma wo a plane intimi lande am say na 2015 plane intimi lande ama maame na baby aduru no de ne deda so ni ho enti no na etitrufo bi so kratiti sa plane num okay say na menua maanum every US airba num sit at the same plane num bi but you say wutie de enti God being so good nyame adom ye bompaye ema nyame adom plane it me landing na embom na nye ba won say BBC sa places na na yenka news and tank 31st say wo sanka biem say plane kwanhia besi ba wanka say international say domestic say Ghana say eno eti say aircraft accident international any internal nyina wo Ghana ya mompa BBC last year say ba ema ye bompaye pa okay ema hom pompone kakra kura si o ka say Erade farm so prophesy say plane be crash ema nkrofo bi be cassette am say nya no kure ema plane bi tetoy 37 area ho baby sa aviance for cargo no wo accordion good ena ba koso esi na Miss Ghana bi kurati ema gentleman bi no media ni itwa ne nan
Aha. Enti no meka say enti omu only planes e Ghana no. Servicing no. Omu mani nko ho. Because I did be on my home born in the planet. But one year here, omutumi use naive at the strike. And yourself, is it a case of saying nipa ye negligent? Enti obi anhwe so anya na dwuma yi a na ekofa ba. And it said you can woni bi wa na ye needless. And as say we na ye prophecy ase. E wo bi won ma nyame beka ba nipa one nya hwe ye timisi. E te say nkom shaba se nkwanhia be sisi Ghana accident. Fi an hwe accident be sisi pa. Now you driver. Now driver no abro. O driver na wo da. Ebesi ahohombone na epe bibia ye bibi ba ho ma ho kwan. Ama o ma fa e de ayeso ama na ba mu ampa. Enti sa ye plane na wo Ghana ha no mo ye adwuma no mesre omo services na omo hwa so ye pa ma yen. Okay. Also for young cautious video we so no so a prophecy ni bia na watch the yen no so emu say eno so efa hwan mo me sure say still prophecy ni bi because I've been told say 39 minutes of prophecies na nya asem kitwa. And the prince video no the next one. Now a certain way here, but this come back to the woman. I'm going to say in a proverbial way, but I will not explain it. I'm going to meet some deep issues, and I'm going to give them understanding and interpretation to it. And this is what it is. In Mose, I saw that trees had roots or gathered together, and they were having a pleasant or they were having a nice conversation. And the trees were jubilating. So they were having joy, they were celebrating. And all leaves, they green. Now the leaves of these trees were fresh, tender and nice. And they were expressing a lot of joy and happiness. Now they were dancing to the tune of the flutes, the trumpets and drums. The trees were dancing. They were happy. I said, forest woman, now it was as if all the trees in the forest heeded to the voice of these trees that was influence because they had some flavor. They had some flavor in the eyes of the other trees in the forest. And so all the trees in the forest celebrated them. Now I looked and I saw that one tree hits the other tree. And he said, why have you hit me this way? So the other tree rose up against another. Now one tree wanted the other to move or shift so that it will rather take its place. And this tree also wanted the other to move so that it will take its place. Now among these trees that were having joy. And all the branches and the leaves were celebrating them. How come there is no confusion amongst you? Then I saw another set of trees. Their leaves were dry. And the trees and branches were dead. And they have put their arms in between their laps. And they were weak. And their countenance had dropped. Now I looked and I saw that one hits the other. One person said it is I am the one that can make you all become fresh again. So that we can swallow these fresh trees. Another person said, I am the one. Then I saw that among them, there was confusion in their midst. And they started breaking apart and falling to the ground. It's enough. So for way the in a word to a wise in ye. Enuano
me can be boom. Once me go to scripture be Hosea chapter 12 verse 10. Yeah. So nyame timi fa bebu so kasa kire nipa. Okay. Ebi obi be kase na sofo won hyan kom na kuta pipa wo na ne so onyankopon kasa kire Habakuk. Se onfa trodua ene krata na ne onu nyame be kasa kire no ontworo emfa ngu abo so ene krata no so no anya no akaneye aho hare so visa ni so de hunu chechechecha se de tibia bebem edutam yo nyame kasa kire wa o ma otworo se be ya ori mfiri. Okay. Ye obi on mo nyame kasa kire wo fie a enye hwa nje no wan tworo a wure bitimi afi ene bi so no ugina hwa no ene efe ni rema ugina hwa no naba nti so obi hu se mekuta pipa ye nyame ka kire me e wo fie bra me twa nyame anim no eno nam tworo gu enkrata so no said ye Habakuk tworo gu aboa pono so no nti eno enya bone. Okay, sa enua yi eye bribia efa manyakuo mienu bi ho na minkyire mu nyina nkosi sanse amanyakuo bi wono ma obo mo pono wo mu biewu nti metumi animu fuodi nkomo na amanyakuo fufuro bi dabi amanyakuo fufuro bi nso so sabe so mo ton safre me e wo saa asem ese nso a eno so minu bekwa kodi nkomo bise ni nyina ye nyame adwuma ni ye prophecy na se afa wi ani abisa amanyakuo ko nka betumi a wedi enka mayemfansi ha sanse me gitum se amanyakuo emienu ni nyina minu mbehia because menya afre bi nti me gitum se minu mienu nyina behia so for nka se wo de tudwa ni edi ho nkomo so de atudwa ye ni ho nkomo media tudwa but enye bibia na yedi ho nkomo woni pem na ba se wo kan woni pem me kan ni pem but na me kan me anya nyina so me kan ma adro nkrofobia attention ama nkrofobia from abusa se na asma kan yo pese o kire sei because obi oya badwen bia no otia de idin no se tie ni biam tie ni mprensa so a ono abehu de ade na kire eno nti ne fe ne kasa bebuom ha eno nti no me ne mpanifo bi behia na ma mo ehunu de nkomse ne kire ene anamo osu omutu na yenuanom so eno so minum behia so mo makwan de a oh si anyina yenuafo e wo Ghana ha e ba wo ka ba no so me so behia ba we de o si yenuanom nso wonim say Ghana ha duru tambia na medi nkrofo bi ho yawo adai nyame na me so ahye nkoma fa NDC ho ama NDC aba pawada but eno MPP fo anka se Owusu Bempah NDC ni da obie onim asma meka bia nim se me ntwantro e wo plaza e na Orion saa tam na papa kofo ene papa Rollins erade kasa chem se papa Rollins be win election no me hu se jata no oso no e kontokwa wo poso na me hu se jata na defeat wo so no enu se na akasa bebu e na me kire mu ka se jata ni gino no e ma NDC oso no gino no ma NPP na abato we se de tibia no jata no ene bedin kunu aye NDC eso MPP fo anka se Owusu Bempah NDC ni ade Rollins saa tam no no wo se jata ose Rollins unanimu minti no se jata na MPP nso yo eno unse duru tambia obi tisa Alexander the Great Bible de ne toto aboa ho botonya aboa okay we tise leopard antaban mienu sisi nechi aye okode entaban eno nkire se wo ya aboa Jesus edi nipa toto preempt say NDC for the omuma also say won say the nkomo ne ekono nti se oma ma na wokọ na oma ma audience me won amfofo mpenifo bi o mu NDC for okay pa omo sa bibi ba me fie kra okay enye bone ena ma sore dem NDC for ho pa me ka no kra kire Ghana for nne ena me Owusu Bempah no enkrofo nim se de mete ma obi nka se Owusu Bempah MPP nti obi ye bibi MPP na enya me nka me amete asa no me kra no medical beka tisi awoni president Mahama montem tise oh oye me papa me di buo ene ani die ma no onya metamfo na de tene se mentai ne ni nkomo kon na krana okay ohumi babia na nse oni mi hia baby ochia me ye tu kra ene se ni so keke anya di so ifiri makomam se me obi me mpewasem amemu nse me mpewasem papa no oyade bi bribi ena me pen na sempa ye ko lunching bi ase na ye maame Reverend Joyce ayi no ohubi okay
na papa itina konwa so sata no vice president. Okay. Papa sorry free baby or te na konwa no so no ba me Owusu Bempah sei fia keto sei you enchen e be chia me. Wow. And also to no can say unto any president da. Anya me a de nyame ka kire me na me kan ye. Anti nya wo no wa kire no. Da bi. Nti se nyame se de obetumi adi. 2020 omra. Nyame anim de nyame ka kire so ntimi nya o ma pani bi. Nti 2020 2040 2050 ono pa de. Wo so umpe papa na se. Mame kan secret bi nchiro ne. Ka kire. Sa papa John Mahama no. Me penas nyame ni makoma. Okay. Me ka menya nankana n'ani so ade huna bam. But enye de ni papa nyina na yenya. Obi de say ya papa nanado. Ede nko an obi nya se woni bi da o. Wadi bi da. Afa de nyame a wo ma ni di bi no. Otene baabi, wo sori adwuma ko ye se vice. O ko anopa de san ya o ye president. Onka bi nhim. Afa de nyame ne se wo me se afiri wo so. Woni bi da. Mame. Papa. Asma okay. It is a soul. No nam ne baby ane papa mfrumu ayira wo hwehwe a onya hu baby kura mfrumu no. Koko pie baby a odi for Samuel wa. That day na nyame se mesi wo hene. E wo se nwanwa pa. Nwanwa. Enti ma pio ma nwanwa pa. Na mame me ka no kura kiro. Me papa. Onmunyamfo no. Me donno penasem. Hwe me ka no kura kiro. Sesi a ofafum frem se me mra meko. Okay. Unim dentia meko. Mami, unim dentia meko. Papa, any time wo, ye time meko. Hey, my cross 9:30. Because me penasem. Okay. Ne no krese wo time. Mentano. Ne mbom ade ne de na nanado de ya. Esense na wo penasem. Wa hye no. Na me penanasem. Na mami ka secret bi be 1 minute na me pharmacy munsi. Mami. Hwe titimire mo hu. Onyame yi ohene bi a wo yi odifo. Ed ne ka ohene no ho na onyame amodifo na ato sa ohene no it is Samuel and Saul who said tama nyame kura bufu so na Samuel epridi ma no because nyame do akoma edo nipa no me mom de me hu say me nka say me ne sofo nyame ayi mi ama na na ado ba papa na me do no me ntimi hu ado kro posters say wo pay NPP national organizer no eno de say NDC for no mo di kru me eno de na so ma nyame ayi acho de bi wo ka de wo ka be mo mani ade ko se bi o muti o mo ba bi nyame nche me ba o ma say ade na nyame ani ancho say me ba Owusu Bempah my daughter my daughter Owusu Bempah my son enkrofo bi bo ho unim de enti a me pe nanado asem no debi good enkrofo nim nanado nti bi free so ya homa so na se hwe se wo be papa na wo am telling you and na wonim de enti a me pe na asem odo my Ghana so for nkrofo adwen yo mo se na me so de Ghana se wo ye unofficial spokesperson man nanado da bi papa na kuma na dani mu no hwe papa no hu I'm praying say Kenya me be ma Ghana fo hu ni ye amanfo nim no me de me nyame nipa me nim de nyame ma me hu fa na ho me we nyame na bie no kire me o enya nipa no unofficial spokesperson enya se me kasama no say ye man pani na nado ye bibi na nya meka okay me ka no kra kire me ka ma be yo nwanwa okay me bu nipa ba me nsuro nipa okay but papa no o wakoma papa and what do rade yen hwe prophecies no ye bia intimi nko ni nyina mu but ye say a time bi wo dem wa afa die na wo se kwasea ne aboa nyina wa so dem wo e ba ne say die ni si Jesus catch the Pharisee say Pharisee kwaseafo ejimifo akwankyerefo nanya Jesus na no se mensi unu ase raka na kwasea o ka se mensi unu ase raka na so kwasea enye brebi an yen kan raka ana kwasea na nyame kura atesuru timi fo difo bi mu ka se adwedwantwie so wonu yankopon wonu no oboy ye eyo nyame honhom na te Owusu Bempah mu oh I see enti ne se mi so honhom ni bitimi mu nti se mi so mbufu na me ka se obi ye sebi sa word na san mi so my boni ana obi oye bakwasea no ye pam kwasea atade ye hye no wow unu se onkrofo bi hono mu a sebi mpreduaso omi agimifo anyame kura nso omi agimifo na ya den na Jesus timi ka kire obi ote ahemfo akonya so se monko ka kire sakraman no
yesu fro bi kanaman sakanaman one de obi beka say onu no obo nipa no enti ti say yeti we o nipa no so control cause oye na body but wo ye nipa ti so onu no wonu anso aka wo su kitaba bi minim say na no ka che me brother ne say ya enkrofo de say sofu ntina wo mu ye audience mfata but enum no wasa yes so de just nsam de oka udi atempa mame Paul catch Corinthians for say Corinthians nkwasiafo foolish Corinthians so Paul no ye nipa no nya nyame enti no so obeka ne say e na ma wo e kan sansem yo ebre nti mentumi nkasa bebre mfasa me wo bre pa me worry because me kasa na akasa o time matwim ya ma me time ti matwim ko a long story enti I just said that ko say they invite me no nko an ho na maba be kasa okay e na e koso wo ne wo ba prophet Baduko bintem eno so meka ho asem but otunu fo wontie eno de no ho akobon krofo bi eno de no ho akowura bibi mo mempe na 77 producer pani ne tu ebafo enti wa fam so papa ne me de a ene de odo ho akohyemu no ene krofo bi anu mo nam no me se mempe me kan wontie nam so okay sa de ene mpacho efi ne kro tran ba bi nam spin tran ba bi na krofo no de ne ho akobọ mo no enya manyo semo mo bi nya na dwene se ye NDC dabi tina me kan to se me wanamfo me NDC for pa okay me ntan NDC nya no something me for so no se chinchina on join political party am na say oye wo ba de but wanyi wa hwe na ma na oye minister wadidu na se wa yesofu ne bi nti se one e bi mu nam na se wo mpa eye chinchin a chinse wo so otwe ne ho yeah also otwe ne ho because the oshemu no emwa wo no ampo daache emwa ne heaven kro aden de bitumi aka no se waya ade a enye na obana yese wakana memenya bibi enye no aka sa problem bi ene ene yese maame avatu ekura wo hwa yese ema bi se wafa maame afa ne ba eno na me ka kire se ye kase ye komu a wan hwe ne ensori mfiri ha eno na chese nipa hu memfa maame bi amfa ne ba na sa voice sabe enkrofo bi na ahia mu plane so mu yesa de Owusu Bempah hu fi o mu hisa sa de na che tama ye nyanto aba no kra na o mu plane sa ne ma no na o mu hisa na bibia si o mu hisa na bibia si na fe no mu asi o mu bo so mu de ba abonten efri se maame mempese mekọ because awo why no prove se ma fa no asa fa na ire nkrofo no kro mu kasa wo radio ayi no so hwa no so no kra sabe omu nyame standard me ka me standard da ba bia mi tipen dru no kra omu nuru ho eye nkrofo bi omu call sofo Baduko bi asori ena omu ya saade no omu ye no unimo na maame na okasa na oso woni na da ena woni ne banso ada no uni maame no ne ba no mpo aba be kasa mate ne ba no interview bi with Kofi TV okay ama nsema ne ba na bro so no maame pebitie ne ba no maame no ba ma sorry na ne ba no so ba ma sorry obi a wompra na Owusu Bempah ni fie kura minim ho mo pa mo frem san se minim ni fie point number 2 tama ba ma sorry woni mema mienu na aware esa ne be ma foforo akwa akowo a wo ba wo be 4 years as 5 years entu no Owusu Bempah twempra memitie mi ne yire woni me twempra na tim ne be ma ekokọ ware ekoye wedding man ba be ye wedding ma enti nya possible ma any big deal sempena na one na etwe no wanya obi obekita nmu awa no a wo ko ware maame ene wo hira ne se nya hwe se sugar daddy for no sa na omo de ya me Owusu Bempah me ntimi no obi ono ewo ekunu enkonko twempana okay enti nya possible ne ba no so maame akwala no wabeje ne maame boy we no obi ji obi girl ya ne de ana obi ji obi boy ya se bi akwala no wabeje ne maame boy ya ye wunti ene wo ka bi ma wo maame kan se mi jiro sa maame ono se Owusu Bempah ene na dei ono ankasa ene ne nkrofo bi eyo madwene se ode ne nua ba be maame ma ware maame no ne nipa me mpra no ene ode ne nua ba maame aware. How can this be possible? Ene chese maame no unimu no ede ne wo montam nti a ama oye wo sa maame no kranya maame no oba ma sorry me ma sorry me no me yefan yo the entire me church members pay myself no me humble myself me yesofo bi a oba me chan ontua ska me office eda ho obi ati me ba ho na oba me church a obo se me kuta wensa
Obo se me kota kwada we nsa. Sa na meti firi me mo France nyina. Me menyo obi a me kyerɛ me ho. Nti nkrofo mu nim sa de mete. Me maame wo me nko a. Me maame pani owo ma nko a. Ena me ma kakra bi. Enti me Owusu Bempah yi a mete ha yi. Me ka no kra kyerɛ wo. Aho kyerɛ ni me mu. Ena me mpa homa so. Me kura nkanye nyame frɛ me ene me ministry said de anka obi akra nteme ne. Because me mpa me ho asɛm. Na embom me bu mom de edu. Ena me nsuro hwe. Eno pani ade abeka fa Owusu Bempah ho. Enti ma sɔre obeba na me nsa do obi kom. Obeba na me kuto obi nsa. Obeba saa na mete. Nti ye dan na maame na wo se wo de ni nwie ma wo. Wa se akɔtwe ne mpena ama ne one ne ba mom na hyehye ho. Ade a enwanwa ne se ne ba no a o ya akwadaa no. Ne maame niema bi a ɔyɛ. Se wo de obi emma papa ama papa aware no ne yensa dam famfodin bi ensoma ne yɛmfa nkɔkyerɛ papa. Na yensa dan kan sɛ papa a yɛ me. Yensa dan kan sɛ papa sɛ wɔyɛ minua ne yɛmfa mu no nyi sika nkan kyerɛ ne sɛ papa saa minua yi onu obi na wɔ hɔ. Ne nipa ko no ware no. Ne nipa na rent dan ama no. Asiesie mu nyina ama no. Na saa nipa no pɛ sɛ minua ne sɛ ontumi ne ntena bi mu dia nipa no pɛ sɛ ɔgye na dan ɔgye ne bibia. Na yɛbɛhyɛ da ka sɛ dan no ne bu ese ne de akobu papa gye ne sika. Maame wutie ne ye. Sofo ehia me pa. Me tie no wa na me. Ɛyɛ na ne nua, ɛyɛ na ne ba no kotu no fo ka kyɛn sɛ maame. Enti unsuro papa yi. Papa wɔyɛ nyina yɛ sɔfo pani. Enti de wo no adamfo yi ye nti ɛyɛ. Sɛ mo kwa kotwa ne tro de obi mfoni na kwa kɔdaadaa ne sɛ ɔyɛ onua ba. Nipa kura de picture kura de ko wunim ne da. Kɔdaadaa ne sɛ ɔyɛ onua ba. Na papa bi arenti efia ma no. Na ɛnam sɛ wɔ so ɔgya no. Na wono aba be ware ano no ba be tran no study ni ntino papa na atu na frifi ode ne rent fi fufuro ma no na mo de kwa kobu na gine sika akɔgye rental ho sika yi maame in fact de wuye enye na jai enu nti ode bufu apam ne ba na efrifie 3 years ni ya so kakra se edien pa na ebe mama me a wa ba wa sorida. In fact, in the first place yes say wa ho brase evi say onyame ani gya ho brase fo ho nanso say osofo be wa ho brase say asori ba etimi hwe sofo ka say sofo me ye connection and am ye between am asofo. And then secondly say maame no edien na ebe ma wanya saa kokoduro ni mpo say onye saa de ni ntia onim awo ma sorry for the church members obi anim situation amemi wom. Okay. Obi anim. Okay. Enyo ono nko ane nipa a sebe odo oba aba be chia me. Enyo ono nko a said me count mase. Asori mani hia asafo maame. Ti omo ahwehwe bi ma wo. Ekwan bi so no. Enye so omo hwehwe bi ma me. Okay. But edu tem bi a waye nipa no. Said edu tem bi a masoro penny for create me frame me sa papa. Sebe anka aduru bre a utimi ware ankeye ba me nya madwene se mesa akwa ware mu afiri mu. Okay. Enti me very careful. Okay. Enti be take things for granted. Otimase enti untumi enu obi nhihya ho se obefa sa akwa wesusu di aba bebu sofo Owusu Bempah gine sika eya no me ma. Okay. Ena ne ba ne se ompene e ma ne maame nya saa because obu sofo Owusu Bempah sofo Owusu Bempah nya boni o se mo de saa de ne no enu nti maame na pam ne ba na frifie na ne ba no apam na frifie no na maame no peso kire se me ne ba no ada onka se me ne twemprampo o se me ne ono no ba na da ne ba no aba bontia beka yamnam kasa ma akwala no ono na aba bontia beka because akwala no ontumi ntu ne nsu no ngu nkofa habanhim ontumi enka se o reject ne maame akwa kofa obi ana obekwa kodi obi foforo echi no apu ne family but asem na kwada ne se ade anya no kura de die nti na o se me kasa no kura because papa no se bi ohun me humpoda wonim se nkrofo bi etimi fra kwada no kasa ye mani sika so se omra no be twantontom so akwara se da bi mintimi nye because papa no nye ye me kokia nyame no me kura be ba me so ko aya de anka meka akwala ba ya no wahu ne da ansa no be ono ne second audio after ne maame ne de na ba no wahia no ne na kasa na waba wo akwara no oba ma sorry. Oh, okay. O maame ne de wajai ne maame na de ne ba sorry o o maame ne ja ba akwara no da so ba sorry. Oh, okay. Na ne maame ne ja yo kwa sorry we ne maame ne ja mi ni ba bi o. Okay. Okay. But ya tese sisi a woni oba Emmanuel Beduko bi se minima de wo se wadi na on se no se oda so di na wadi so oni no se oda so di so oni na se woni no montam no aye se
apiri ewo ho sisi ano onu timi fa won crofo na so afa ne crofo nti aya manso metu mani me hu tabitakum sisi ano onu ne namana o dabi aha enyo ne me nanam ono anka so program a ofri anu kwa kwa ni program na obeyede na me wo adibi a me den ma no wo de akwa crofo bi ama me so on me se me de sebe afi aso enti ofre me nam so me ba UTV nti omra na me fa de ma no fa nkoma sa nkrofo ne nti no baaye okay but tabitakum oni papa Emmanuel Baduko bi na wacha nka akrada oni ne nenam nti ebiribi kura na iso oni na ye wana omu bowachi afi de oni ne mo machida okay but oni ne nenam oni ne nam still then afi waba ho still o ma me ho still odaso e wo ho me de minim so afri ho de I just want one akasa ma na ho okay enti ma me se unim Gehazi to anamon bi ema Elisha pamon ye wo obi wo honom a so wa brabo mu a na utunofo na akasa che na wo se direction a okoi nkrofia no mu namyi emwa wo na so kan no ntia me de wa famia ba me hwe situation no ene kwan onam so no ne nkrofo bi odo ne ho abo mo no nam nansan no a ene niam bi odo no akohye mu na nyame anim ni me kasa kire na wontie ene ese ba no wa frɛ na tunefo oh maame abatu brimu kura se me frɛ no me frɛ nka chen se me ba men kasa na na do ntimi ya president da because o papa ne me de me hunu ntimi hu bi ba bia me wura no ntimi nwura ho ti no afam so spiritual father okay enti e be ya se nka be kura nka o de nka bibia okay o de gina din men kasa because unim na kasa na do ntimi ya president da na cases makoma ku 16 na da no so enti ntimi ya president me pa cho de me hunu hu bi me fra me ba no ofie na maame anon de nyame nampacho na esi ye no ye to aba no wie ye no wan de na nyame na yi kire no okay enya se mani satabitakum o mani champion de bi ne terms no cry me de pa but could it also be say enipa o mo papa yi ho ebi ba ho ene de na o mo wo so ko te se maami a o mo ko papa yi ho o mo so ebetimi abehye mu ntem na o ma ye te ka kire na te ka kire so bokro na se nipa ntem maame kan se min kire o tabitakum o me kan so fu bedu ho asem kire me da na so fu bedu ko bi me mitimi ma nkrofo se o mo konko boa no abrante betumi ya to mi fa ne bright me nam de ne ma bedu ko bi se on konko boa no me nim nkrofo bi a o me am check members o mo ko bedu ko bi o me ankasa me firi makumbem etimi atro o pani bi kura me am ka ten so konko boa so fu bedu ko bi me fa ne se ne dia mo ne so fu bedu ko bi nkasa sese and me ntumi nkire wo dey bia wo ba ye ya te sources reliable sources e ka kire yen sa ene I just want one aka na sebe so ya kwada na sebe wafa waja so ye waja no waja tufu na wuntie dia because mami na nti na wo bepo no na nkwala de se de ma wo mo ya awofo matan ya de wo mbo na eche wo mo ni adidie se bebere kwa ade nti na nti wo po no senka me pese me pu beduko bi e woni mfomso bi a ka de meka ne se ya beto aba no se o hyenkom e ko ba mi so me hyenkom ko ba bi ya to aba wie nka wo se case die dentina me betimi ba radio so be kase enye nyame ene ma MPP ne nanado be president na embom omu wiem no mukututu nuru na enye nyame uso nim se papa Owusu Bempah nyame fa no so hyenkom ba me ba ha kora be hyenkom ka se nanado na be Ghana president nyame ayi na ma o kasa ne kwan bi so asa o condemn o papa odifo Owusu Bempah no ade nyame kire no bedu ko bi o condemn sa ade no timi frɛ no ofie ka ten se bedu ya nya sa ubetumi akase tia nanado amamuo bi a wani nye ho ene kamma menka bi ene obi atimi kire na adwene but men kase nye nyame ene de nanado betena Ghana konya so because kase obi a wonim Owusu Bempah komse bi abeka se na obey say enye nyame osu say nyame na je so obani nyame ye different aso nyame ye different na ono so oba be kan se me chia me papa apostle Dr. Isaac Owusu Bempah na fe wa starting enye nyame na de nanado ba ye na obe kire ama Ghana fo nyina wo say wiemu o papa so say eye nyame na de nanado betena Ghana konya se ma obe ye o mampani enti na je se o confuse Ghana
Nti sana one wonya adwenti na wo se so woni menhwe woni memmoa no de a wo hwetinti ye ko nka no a nka me pam bedi ko bi free me nchen ache enu chikura na misu saa de we bai se nya no enya politics okay because papa kan asem se nyame na de na na ado aba abetena Ghana konya so bibia che se nyame na yi kire me maame I can die for this and I will be do ko si enye nyame na de na ado aba we yato aba na wiu ama de besi anya asi o si nye nyame na de ne ba na mom omu wie mu no mu tu nduro na che so papa Owusu Bempah no de nyame kire no no kan wo pese wo che se nye nyame wo pese wo che se ade no kura mfiri nyame na wo condemn nyame asem ama bi aka wo papa Owusu Bempah papa no se nei eye wo ba eye beduko bi oba ebe pachewa obegem oh mama we nyina achi me fa ne se me ba okay because me ntimi nka ne kasa bo nhyɛ ne yam ye to aba ne wi na ofa afun frɛ no se papa in fact me suro me de ni de ma bata fe de me suro pa na do pa ultimate president ne de papa ho ya me nwanwa enam se eye awurade na nmonyam hye enka no still me ba no even ne ba kura bewu me nka ne yawo awurade kasa kyerɛ me se ne bebewu me fa afun frɛ no 1 week wanfa e ma me sumai odifo baby mo okọ no okọ ka kire ne se me se ne bebewu nto mara wa ama me wa brochi nam te se ne bewu enti se me ne wa asem a frɛ wo bo amane se papa eno kura wan frɛ me wona na afim ma wan frɛ me obi na frɛ me ka kire me oh me ba ya me fi plan musi ya man ko fie kura nkojare na me ko ne fie okay na me kokko share ne nkran ma anko ka ne mpo se sofo ana nti na me ka cho se bra na akwala no bra bi ko me hu se obawu no ama okay me kwa ma mo so because obi o pay mu sa untimi nsan fan sansam we aye mi ko bi me di na chi me no me sada no kom ne ye ko ne ye ba okay enti ntresa metan no but ode ne ho akohye bibi mu a me mpesa me ka no kasa fidie yi so ha wakodi aduru ana me nka so akodi aduru eho de me nka na sa but ode ne ho akohye bibi mu me Owusu Bempah me mpesa ade no because bi ntimi fa no kohye sa de binya politics sanka politics di anka da na nka me ne ntam tete ana okọ to because me ma sorry me ma sorry NDC for opi ho okay but ode no akosha bibim no ni krofo bi nanam ende me ntumi nkyere na papa edian ya eno de me nka na bontene na wo frɛ na wo ma kan wo bi kura na de otwa so anim sɛ na chiachia onim sɛ ekuo ne kura wo so bibi kura no a wo so de ne ho akosha maami ei ono a wonim sa ono a wonim because makasa akyere no okay ama nkrofo no omo nam makasa akyere ne sɛ mo ne san nkrofo ne nante wantie nti maame wantie dia ene mpacho waso adwobo sese de why your penny na wie uhu adamra ma haban ya obehu ene mpacho fa akwa nam so mentran baby akora na menwene me sese ye nyini wonso wasa ma bodje se oh maame wo ba fie be pacha wo be bunku todwe nyina woni mpanifo bi be fie be pacha wo eso still de wo ye ne no ana wo ye oba fie be bunku todwe ma nim so me nan papa mesrew so otwe ho firi me ho a menim de be me papa fambo ne chame asofo kukuda mienu te ho papa pani bi a wo ye amanyokuo pani bi ono so te ho emo mu nyina pacha wo ma no na me so wo magyae de achew ma me ne din komo ye na tu o free ho no ko ya o san hye sa de no jam fi sen ko ko edi ko be free still o shem na bomba ya gina bi na ade bi sa no ne je ya gina ma me nipa na ma no ho kwai doesn't matter mpa bododo abebo ama no okay ma bompa ya ma me be ya ye di metimi bi ahwe obi ka so do bedi ko bi chami Owusu Bempah na nya no kure okay papa ya bre no 7 minutes na go for pika so o dia mesre wa ni die ye personal so ma mesre misa papa pacho wa ware wo ye sesi ade mi ne yere ade me bompa ye se nyame ebeyi obi ama me papa ma ba wo hoda enya na me so me hu se minimu ba na ma me no kura frɛ me se ya me pɛ wasem na me se ma me so me pɛ wasem sister fe kama na o yere no ade de ne ba ye de me kasa me ka en nsem bebri papa se nyame si o kira warijaye nyame si o kira warijaye na ma me nyame si o kira warijaye no nkyerɛ sɛ sɛbe obi de poison go aduane ma o se dia na so o te wo hwe na da bi anko poison me nka sa na mame eda ye announcement say me no ba ntima tete no asorefo nyina bo se ye pon asore ma sore mpanifo ba me office be ka kire me say papa ye mu afiri mu wa fakwa adwendwenim o de fakwa adwendwenim nti how long ni na why single oh
Best say crazy. Bear 4 years ana. Hey. Best 4 years. Watch it. So last me ba ha. E ma o ka kire me say me nkomhye na nyame fa me so share ye no. Say ebamu a asa mamu a e de na ade be ye me. Na de na Ghana for mfa. Nyam so ka say na say bamu so. Say abam ti de na ade ye me. Papa ni ji sem say me no mbusa questions no. Nti o de no fatu na tie me de no. Because who's now confidence ba? O say Ghana for adwuma. O say sofo asma akadie hu si anana we you. Sofo asma akadie mi sroma wo. Sofo de akadie. Sofo we pa de sofo. Sofo de akadie hu nti sofo ntu ya so say wo hyankom. Na sofo sa mamu na me say maame na say bam so na me ka na me sere se na ma sere sa na me de sere na na gigi aje me wo. Nti papa say say we be interested da. Say nyame ni pa single asofo nso de amu hia adwomtofo prophet title prophet say ohunwom sa na nkomhye ne ba no you interested there because 4 years there as for money aso mpanyin for no omubo ose no omunya meka nche say wache here me pe wasem too much because what can wadwene pa what can the ten say me go so bo ho pai. Oh okay na am so bi a wo hwe TV bi ani age na seven prayer say nipa nipa eduru tem bi Abraham kra confusion si on Sarah ntem okay na ba wo anyai mame en de wunya unnim okay and tisame do komu a obehu de si eh papa obe bibi de defend because say anu say de aye go say me no enkrofo be butam say eh ya wa musa eye me ya but personal so still me dem papa no timi wa kwanya me bisa efri say enya first one ni aye kon aye no ade papa wo komu a wo mompaye we a prophet hu ade utumi kire nkrofo de eye ma wo ade wo de eye nyame nyi nkire say wo ba we moa we beboa odifo bi efe no Hosea ekokware wo baabi opon ne mpoa wo ye no hwie nye yi okware wo odifo nya mete ho hwe no na okware wo ba no okay oba ne timi ekokoye ne ma basa o se etimi su sedem su okware de no awrade sanya hwe badwuma na wo ye ne ye na ne oba ne ye ona eye wo ya na wusu no sa na Israel for so de ye mi nyankopon okay Pacho said me cannot mase. Papa Matias. Enu ntino yakoye ni paidie. Said ye tibiara. Me condemn sofo a oni ni da jaware. Se sofo na yiri jaware a. Ene ya wagya ibinti na won condemn ya na say even since na wunyanya first one na major second one nya wan condemn. Oh minima sofo pia sebe. Omo no yiri na jaware. Asofo bebrebe, akakraka fo bebrebe from Abuja to Ghana. But mami, entu fi sofo betrance aka se mpese jaware. And so we can was ade no wo se nyame ka kire ne say enye hwe osu anyame se sa na me so idwa for de mentime ba ye kom and upon so aka kire say ade bi ho na ye wo konua it is your cross until you carry your cross and ade na wa ma wo yere anya wo cross ene Bible so say on sani fatu suntidu a twatwene so on sabonkum na tu suntidu a twatwene ayesa odin se sini be course ran yemem tense won sam yenu na untimi course ada wo mpese obeso across so yesu asenua ani esa cross ne so me dada ebia na wo ka ho asemi sanka nso mi anka na nka se mi gya no na obi obeku no nya no anya me kra na mi gya no so otie mistake ana nkrofo eye ne se o mu ntine mase me first wife nyam na mi gya no me second wife nyam na mi gya no okay me first wife nyam na mi gya no ono ana de divorce letter eba ye me court say do ho no mu a unyai no no ye fe ne se obi anku a wa bewu ni nya na de me ye wa obekọ mame me mpese ebekọ ho na se ka se ekọ a me bronze mi so ama nkra ho bi first one kra de me nko because me sisi ano oye me wo fa yere ti ma nko wonderful anka be ma ko no ma anka me so me mame anka me so I hear I will be biased because say mame no me wo fa bi yere anka me so me busa say ye ni ekunu hono a etimi kofa adamfo foforo adamfo dey say ni obi afa say enipam ti na me kan adamfo wan fa kwa I know say na scientific say adamfo mu adamfo kan thank you oh I see say yes ana yes well maintain the side in me I don't know osofo obi a nyame afrew say o ye osofo
na obi etwen krante saudi agora me de bewo wakunwa anadwo ni mienu nko adadem na so de wo kunwa adwuma na nyame sɛ yɛ no obedaye asem sebe papa asem sebe so na maka baako a maka adamfo na maka baako a maka nkrante sekan fa kwa adwendwenim anti bia ye different scenarios. Thank you. Okay, ntimi amenchema omumienu. Thank you. De obefa nkrante mfa. Thank you. De obefa adamfo kan mfa. Papa eye nije pa sende oni ye aba be ye mpunimpu na mpunimpu de this is third time. Oba ye nije pa. Ena ye new year yi wom se wa hye nkom ne de but ye ni beje se obema nkofo asiapa. Okunu wen. Asem na obekan. Mpacho me yekunafo Kafra. Nti akra me ka che doctor say o che kunafo ade na ye o ma me bi on famra ma so ba doc say ya say de ma hwewa enkrofo kura mu say we kunafo we de minimum kama musa kafra enye hwe papa enye hwe nyame ama ye ra achichi nti ya fa ebi ntu biem me da say amen nyame be yi be ma papa pa so ama amen because me kunu no ye be ma papa na no hu e for ye kokko so te say wa me da say and I can't stop talking about him nyame be ma de chance ampo okay me da say amen nti sisi idea 2018 me so me do be me prayer topic say o se unya yere na me ba ho biem no na ma me wo ho mate na me e say free ho na me ne sofo na kasa hwe me producer ne teacher say na me sa no mo kan ho me see me do be prayer topic na me ba no manya ma me o mo say na me prince dia o ye stubborn pa say et said ye come do na fufu si wedi also and yes rewada kan fisher pansem kire na bompa ye e ma yen efie ha ene Ghana nyina 2018 ene ye mompa ye mpacho we de TV so ntimi nkata meni o men kata kra mpacho you awurade a otumi brutumi nyina so afia yasimi manye nhirafe e ma sa dwumadi ye UTV fo enye hanko ye papa despite ni companies nyina awurade ma oban bokese enkoso na ade be ye mpatuwo bitu ase free say dwumadi mu be bompa me gina kasafidie so de bompa me media stations e wo Ghana nyinara radio stations e wo Ghana nyinara ene mu adwumayefo yempe ewuwo biem sa afi mu awurade bremu bi na me use sa station we as a point of contact say awurade ma angels in protecting media for in the name of Jesus. Me bompa ma Ghana mampani na bedi akire ene o mabusua Ghana ministers ene o families empanifo wo man mu obi biara school for nkoda obi biara a wo o man mo ye tiaseni o wo man mu se Awurade Bible nya kase wo bi biara so afi yenti asem papa afi Ghana mfa ntuma papa mfra afi Ghana nkonanim afi Ghana nsere ewo Yesu dim amen amen papa yeda se pa so baye yeda team no so asimini abema me friend me wofa because na me wofa bi de amo ofa Kofi amo kwame amo onyene na wo OKFM yeda na se pa uni team ni nyina yeda mo ase mo a mo de mo questions e fa me personal lines no so baye ene de mo de baye nyina so me da mo ase pa Samuel Akoto danso stems and petals moton flowers kama fi se osofo ebe ware ya me na meto bouquet flowers fe ma fatum ho so e de ama bride no na wakita kama fresh one I would be free abuchire abano abusiafo ene brand new one for the year 2018 Punimpu Yeshia Bishop Isaac Owusu Bempah of Glorious Word Ministry International and yenena bon komono yemfa munsi anyame adom a ochena ade chenshoma yebesia ba yaka chem se abande ani abanti Saturday de no kwame ageti abeba medin ede yakona ma me blazer fefefe eye just fashion as usual eno pam emai ye ne akru ne nyina yakram